Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hadian kijing sya penduk no iketiket MDC, kabola depyo nagaseng Voice of the People Party. Ubak mar bianong siet, ulong bu ushim baga digajing liat jong ke VPP, ke digajing penkhen ya kahok long beriu man beriu ru, berushim ru baga digajing liat ke VPP, ke peni, bawat kemensim jeng tip lem jong kiru kalayam. Haka dia kerwak khubor ubak mar biang ula penpau je sngoling go, bahanok celong konstituensi kemudian ni atli ki MDC konstituensi. Kata kajayau, mak kemau khad pentor. Uno ai ketien jong VPP ulah kerencai be onum lak syuk pandang penkela yagi kertong. Kiba ke parti kelarai namar bakal dep screen bha, bat uloong, bo sngu thuk syuk hakanu ka dorpat ki penduk tiket yu, hadim la dep penbenai ke kerteng jong u. Syuk ulah ya thuk baga jingpan tiket jong u, kedena du unai wing ala cara polai, namar bagi kimi lenti, bagi election kan long house nem ala cara posau, hendela penjelan no penban. Dekat haduk kakak ruai trik unai wing ala cara posau, ulang bagi State Election Committee jong VPP, kelap hakwan ya u, bat dia berok kinong apply tiket, bat harga 3 jui kesengi, kelap penbenah ke kerteng jong u. Hari ci sengi ulang, bulan phone di Presiden Rangba ke VPP, ban keli, la kalong ni buun ya no syakmat, ban pen itu ia ladi syikipat ba, baru Presiden ke VPP ulah jubab ya u, bakal lak ban long buun ya no, Kumta uru ulayat syakmat, hendak kemeti do ternam, hakan nyo turek ukala lingkot, ara cara pausan, ulayat penban di kekubor, belak keni no eka tiket, kebeladab Aisyah u, yang keba sngutho, nakan do kadaw, namar baka parti, keklam ajing syah ya u.